Чырыжы биапаланасы шухышрада булман шкул бадерзень вылых тухтарень профессияне ала елдім. Дипломлы булсан фельдшердан ветеринарий участокин ердюжи даран шитрем. Цетварынар районинчи Валентин Павлов. Шырул медада тырбул үстересені биадаланаган фермерба Алиса Александрова тельбулса галашре. Таштанах курунаган капмаран гарзем кермандырыбе тештырыба шырулмебе тулы. Вунбелек шулга алла Валентин Павлов фермерын эшченялыне кушна жерзем, пер вохот хужазыр булныбе, хытхура кашлатар завыртныне хале энене стегилмеш. Пардеми жежу, ал зоты шыржинже шырулмелат тұтыны. Пардак хушма укша булдырезе. Шау пай жеріне илестезе шуларымда, onun için Nigam'da hocalıktan uyuldu tutsa kurman, Nigam'da bilmiş. Rayonda spesialist kese kalanı bile, burada halkından ders sabranınca var. Hamın paya uyurzeyildim. И можун пайне, иге пай өзелмер. Bu cibin 2 hektar jur. Шавжула христиан фермер хужалыхи пужарза, гектар журы шырулми, ытыл аптыга тыры акна. Малданах килдян гардынже ишленебегех педембе алывешін дуна, техники де укшиденги де булман, элита варлах перге эметленменде. Но паржуларца көрдім да, ялғалығын шербайызем бурдашы, уйзам шунгуры кышынча бурдашы. Бурда қалабыштары манел ишледесе. Вот прямо илдим халыгыне 6 гектар. Техники, техника анжак нимбежу камендума илдим хадеп ишлемас деп хамахам хараза юкрем. Хушма укша дубынзан выжитне даран техника дуянна. Тухыжа упрамада вырынгирле булна. Таврари ангарзене складсыне педембе хызень выебешекленя. Игибинде вунза кырмышулда фермер харбар хыешне пужиннызене патшалық грантпа хавхаландарны не илтня. Шинзе илдим шавгранда. Уничне бирабаны грант яжы болны семейный фермер растениеводстве. Вот 5 миллион илдем ишне, но унда шавгранда илден узугурма 40% хамын укшана хушмала. Шав 5 миллион жүмне. Вот вара шавгранд пала, вот хайгунда куратор, эбір илдемір умма суйламалы машины. Капмар управыжа пилік шырдонна шырулми вырнашмалық шутлазадуна. Туғыжа пәдембек евіш ешіксенже усраща. Хужықсем хаварза твады рейтлардашын. Шидес хел перердонны гемелік тебір вишер ешігі сталамала. Управы шеклеме тимірне туянны булзан, евіш рандуны кашни бая, хызем пиларамин жен духна. Вырын зағалырақ келі, яшпе хушинже, хужзан бұлаш, онда сылышы хвалны беле, бұл тибі дырайды. Тибі шырте, шырулми шырмеш, Чиризем салзагаймашы, шырулми чиризем, мелле анжақ қыларына шырулми бек, филгашайт. Онда температурды садарап бір 2 градус ожы, ондан ашожда келме, ондан сиведе келме антиры сивеле. Шамбада унавали качал хамыр вентилятор бала, шартырза мінзад ожы садарап бір, а малла, онда ладашын микроклимат теші вырысына. Хужалыхра улчыралы гектар шыр. Аллы гектарне шырулме ежынать. Вадрбелегешне пузы жаврынышне тыцады малых люцерна акна. Шыралы гектар керхи тула. Пөржелі культура зем варлыхеде шырулминде паға еші. Мінжін шамбек сұртсан башлеп, мінжін прямо же ол темсе сорт башлемелі манжут бала. Мінжін дедесін кажал типі жол бұласын пәрделі сорт вайларақ болады. Ебе жол тебірделі сорт вайларақ болады. Каждый сорт хейін мінесем. Хейзен үйдімізен бұл. Варлах мен жухле пахарахта шенерех, шавын жухле тухыш пызыкрах. Гектардан вишералы центнерда духать. Он ешізене туянма укшахывнынде усы бур. Тебрегенжен элиты варлах туянаганзене патшалық субсидий барат тет фермер. Хайларца юстереген шимиш пахалы хиберге икеленмеш Валентин Павлов. Вон вежешул Азербайджана азадать. Рашейри регион земде унранах варлах илзедіраща. Хужалыхри өжін итларах пайне техникына жанзабана. Туынде прямо шуғышлеп бір күмбек шымыл техника ба. Малдан ебір өпше, бит епелешет күшет ұлдар жатыны. Тада малдан өпше, ұйрашлені қайбір ян ұйранан жақ бұшты, қопал күкшін бұштаны. Қалпы жемес шымылланды, бірақ техникадан лайық. Ішлен деп ішлес келет. Өздерінде хизеплеші, қамырда хизеплеші, ұлатса ішлеп бір. Ашыне гура ывыледе унын жылнех суйлана. Эже бужинаган шемье фермері программы ба грант шынзы еліне. Халі Павлов сен пірле адаланашы. Техника парк недешіне цехтырашы. Коенебе шерішчені земжін патшалық шанжықлы дерев. Тыгак сен пірбайне саплаштарать. Чевашен Галармвалли, Алиса Александрова, Дмитрий Макаров.